akaje agakunda abana akabegera uzushima Imana uvuga uti Imana we wambaye umugore nashaka kuvugisha buke ariko avugisha abana sema amena ubundi se nk'umuntu uzukunda ngo iteka ryose nazi umuntu w'umugore wabyaye ufite abana ngo uza wicarira inyuma niko uzwashaka uzushaka ari inyuma ngo uje kugira uti ninde muntu ukunda kwicara inyuma ngo wazayumva hamunejeje murahari nimuvuge ngo turahari umugore uryama akageza saa 5 tiyaraye mu gitaramo yaryamye saa 2 yamara akaza yigaragura saa 3 ayigaragura ay Imana we tabara abana barashize we magana 5 kara kunanira ya contribution ya buri kwezi uzumara amayinite ku cyumweru uzukoresha ngaha tugira telefone ndizi ry'amafaranga magana 5 yakunaniye Imana yaduhamagaye ngo tubatunganye tubatyaze haleluya tubatyaze tubakangurire kugira ngo muzohembwe si umutima mubi si nabi si ukubagira nabi ahubwo ni ukubagirira neza kubakangurira gukorera Imana abana babyutse ko barigaragura mwakinze akagufuri mwagaje ikareze 3 mwashizeho abana bakaza badona mama ukamwihorera ariko mugira umutima mu gitondo twigishe ngo abagore bakuru ngo bigisha abagore batoye ngo gukundike abagabo n'abana umwana yo komanga ku muryango abantu bakagira umutima yeme wo gusheceka mukamba muhwerera iyo ngiyo umwana karakomanga ariko umutima mwagize haba n'uruhumo rurya igitorero ribuza abamama itorero rikabura abamama sinkabije ni kuri n'abavuga butumwa benshi muri Bibiliya bageze bakirwa niki n'abagore itorero ribuza abamama rikabura abagore bahaguruka riba ripfu igihugu kibuza abagore bahaguruka kibagishizeho nimba unaniwe gukorera urugo nimba unaniwe kwita ku bana ukananirwa kwita ku muryango wagera mu itorero ukabura umurimo hanyuma baririmba iyo ndirimbo ukayirimba ntuwaye wica umugani Bwana Yesu asifiwe sinzi wenda arakunda abantu baba baramenyereye mbaha akaririmbo reka mbaha akaririmbo k'iminota nk'itatu hanyuma abantu babe nk'abagira kubera ko niko twabamenyereje umwana ico wamenyereje kumuha iyo utagikoze ndigira ingaruka itari nziza nabirebye ndi umupedagoge narize amashuri yo ahangaha no parapara kandi ukuga mvugaga gahusha nakabahaye muze tube nk'abagira kantu kamwe aba babyeyi bororoke nije conducteur nimba hagarika muhite muhagarara ndaguma ndebe hanyuma abantu bawe nk'abacangamuka nimara nanje mvuge ni nkabyo byiza nabire nubwo nyine ukunguko muri mukubona na amagorwa ngowe kwishara gutya hari ndi mugusana nguri muri ville n'abantu bari hano mu mugi kwicara gutya abantu bakanduruka inyuma kikuva mbaye muze mu mbagatebe mfe kwicara hari ndeba abantu kuna amagorwa yangu kubaje uhindukira cyangwa nje hari ya data ndangorane yongiyo haragize harakaze ndi umushitsi ndaba nahantu hicara ariko mbaye ndeba abantu gutya niho nzamererwa nkaneza baririmba nkaza ndeba uko bameze nkaza kubu yuwacu karabwirizaga simbaye sinari ko ndeba hari ngo ndebe ese ibintu bigezeye ndafatirahe yes Haigufite isezerano ry'Imana ihoraho
ahigo watore ubukwe umwana w'intama ahigo ufite isezerano ry'Imana ihoraho ahigo watore ubukwe umwana w'intama we ahigo ufite isezerano ry'Imana ihoraho ahigo watorewe haleluya haleluya umwana w'intama
haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sema amina. Haleluya. Haleluya. Neno linaendelea. Amen. Muvugabutumwa wacu Imana imuhe umugisha kubw'ijambo ry'Imana, kugira ngo gituma tugenda tugubagarukaho nico giterane dufite, niyo mvugo iriho itewe ngo niyibyinwa. Tuza gutandukira wenda nubwo ijambo ritureba twese, ariko kandi baca umugani ngo inkoni zizunga ngo ikagira uwihaje gukubita. Ariko ndabizi ko aya mahugurwa yose, ibi byose ni bidufasha. Mushumba yasenze igihe tugiye gutaha, yabaye nkafata akanya ko gusenga. Buriya hari igihe umuntu azasenga ukaba wotahana ayo masengesho noneho arasenga avuga ngo buryo ngo turi umuco w'isi, abitindaho avuga ngo buryo turi umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi, avuga buryo turi umunyu w'isi. Ibi igituma tubigarukaho mu mpamvu zimwe Bibiliya zivuga ngo cyatumye ngo Imana idukiza ngo nuko isi iri mu mwijima, Imana yadukijije kugira ngo tuze mu isi y'umwijima tuyatse, kuko turi umuco. Kandi nibyo turimo turarwanya, ko turarwanya ishusho yo hanze ngo ndibe mu nzu y'Imana. Niba tuvuga ngo tube conforme duse n'abandi bose, birasa na birya Samson yavuze ngo wanogosha nanje namera nk'abandi. Dusome rero tugiye kuganira igituma twatinze ku muryango, igituma twamaze uyu mwanya wose tuvuga ku muryango. Nukuri iki ni ikintu cy'ukuri, nuko gusa titwagira umugisha ngo abantu bakigishwe mbere y'igihe ngo bakigishwe, ariko mwebwe batoya mukiriho. Twavuze ngo nta mwana numwe, umubyeyi yabyara abana 10, yabyara abana 8, yabyara 3, yabyara 2, baza baguca ku bibero. Nico gituma Bibiliya yavuze ngo muriki murabo gutanga ubuzima, nimwe mufite ubuzima. Urya mwana nico woza umwatura ukakimwatura, uzaba ukomeye, uzaba wigitangaza, uzakorera Imana, uri umuntu mwiza, uri wigita. Tekereza ko ariko abana bubu nyine nabo bafite ibibazo n'ibirya twagarutseho araturwaho na nyina ryari. Birya twavuze ngo abaririmbyi bagaze baririmba kera, ariko iyo ndirimbo si ya ruguru twagaze turirimba n'amakosa ntitwari tuyizi. Bagaze baririmba ngo shughuli zimeongezeka kufunga waaminifu. Ni hano muze mugiririmba, muzoyige, muze mugiririmba, muririmbe ngo shughuli zimeongezeka kufunga waaminifu. Ni hano uramwaturaho ryari. Twabivuganye saa 11 abana barabyutse, saa 12 baragiye, nawe uragiye uragarutse, ugarutse saa 3 usanze abana baryamye, urababyukije kandi mu gatondo baragiye. Bazogera ku bibero ryari? Uzabaturaho ryari? Basi bivuge ugifite inda niba ukibishoboye, ariko bizuzura bishobora wagiye mu kazi, uri manager wicaye kuri gishe. Nico gituma birivuga ngo muzabazwa abana uburyo mwareze, niko birizivuga. Kandi ngo nico muzahemberwa, cyambere muzahemberwa nukurera, niko birizivuga hano. Ngaho ni mubareke rero, sinitwega nuko tumeze ni mwebwe. Nkoma ni bande twavuye mu ijuru, twamye bakamusanga kwisi simwe.
mwumve yuko mufite sharije iremereye ikomeye muzobazwa imbere y'Imana. Abana babaciye mu nda amezi 9, nyuma y'amezi 9 ukamukikira ukamuheka, Imana izakubaza niki wamutoje ko yari iruhande rwa ko yakonse. Abagabo bazatubaza uburyo twageze dukorera ingo. Ubundi Bibiliya iravuga ngo umugabo ni responsable yo gushakisha ibyo mu rugo. Niko Bibiliya ivuga. Nubwo muri mukuvuga namwe ni mwirukanke ku misozi ko ariyo miriho mushaka, muruhe turuhanwe nyine. Mureke turuhane. Ariko Bibiliya ndizivuga ngo nta kibazo muzogira mwebwe nubwo mutakoreye urugo. Nta kibazo muzagira imbere y'Imana. Nta Mana izobabaza ngo sabana kuki batize, kuki batambaye, kuki batariye, kuki batabaya. Nta kibazo. Ariko mubikoze ni byiza. Ntimuzobibazwa, bizabazwa abagabo. Bazababaza uburyo mwavyaye abana n'uburyo mwabareze. Bibiliya. Tureke kubivuga hanyuma mugende nk'imfizi y'intama ngo ariko mpase ngo none kurabona ngo twebwe twongera. Ni jewe baza Bibiliya. Je kurambaza. Nimba mutamuja mu ijuru nta kibazo. Nimba muhaye mujayo mubyitegure ko muzabibazo. Uzorebe umugabo iyo umugore apfuye abana bagasigara hagasigara umugabo. Barya abana ntibaze bagira amaneno. Timuzibazo baze bagira. None se urumva ngo nyine ngo ntakundi twogira ngo se ndakundi mwogira ndako sawa nimureke muzoba muhamusamba kwa Yesu tuzoba turi kumwe jewe ngendo wambaye nkinagiririya gusa nimwifura musambo barundi bazaba ngo ntagufyina ntabyo gufyina yampaye ngo se ngo gito muzuge ngo tusureba abana njewe mba nishaka na bareba nashaka simba rebe njewe ico njejwe nugukinagira nukutaryama nukwiruka ku misozi ntanshakisha kandi nanje mbaye ikinebwe ndi umushenzi ngo uyu twageze tuja mu murima njewe guhinga nageze nzamurika ivi gutya kubagara nageze musiga twaye tubagara nari nziku naho gagutemaho nageze ndanga udufaranga dukanje nyine nkaje mu gisambu nkarara ntaramye naraje natyaje umupanga sa 12 mu gisambu saa 3 kabandagarusa koga namara koga nkarya namara kurya kamanja mu cyumba cy'amasengesho twigeze dusonza narahinze ngo bucene nguri hene nari ntunzi hene nari ntunziga ihene zitagira uko zingana n'abapasiteri banje nababwiye ngo bahinge nageze nshakira abana kiruka niko kazi kanje uyu nuwageze areba abana akabigisha mu mashure aho bageze kubera ko nanje nari mbishobora ko sinari mbijejwe akaba ari utoza abana kwiga niki ibintu byose azababazwa. Sicyo mwashatse se iyi ni seminari y'ijambo ry'Imana iyi ni seminari yo muri Bibiliya apana yiriya ni siyo hanze yini yo mu rusengero yo mu nzu y'Imana. Sema haleluya. Ni y'abakristo. Iyo bitabyumvikana manzamani hamagara vugana n'aba babwira imvugo yawe niyo bazabumva. Jewe ndamakanka mu bunyine ubu akamenya uburyo abapanga n'uburyo bavugana n'uburyo baganiriza yamara kambera ati ngahe nawe bagenda ushiraho akawe kabona kugenda kasanga kera yabipanze. None muze muduhatira ibyo tudashoboye tweyo tugiye kuvugana n'abahungu nukumwanda ariko wewe umutwe wawe uzamva ari muzima. Muri iki kinyejana urabwira umusore ngo umutwe wawe ntupanze neza nyina ndiyo mubwira gutyo haramata ariko mwana wanje niki shabaye ikibazo buriya so turi mu kubona kumeresha so nabi akamwa ngo nawe ngo azambwira ngo nagasuzuguro ngo kandi ntamenye ko nakoze nyabuna mwana wa ko murumva izo mvugo uryo zitandukanye. None murashaka tugire gute njewe nuko Imana yarabahamagaye iba umutima mwiza iba imvugo nziza iba impuhwe. Sema haleluya.
isi kirabibatesha, isi kirabatesha ibyiza, ikababwira ngo abagabo ntibakaza bagira mw'abantu b'Imana mwamenye Imana mugatahura Imana, nimumenye ijambo ry'Imana, jua neno la Mungu, mjue linalowapasa. Sema amen. Wenda uzi umugabo wawe n'abantu buryo biza bigenda, gusa utema abana ngo ntuzi kwegeranya abana no kubabwira neza, barabizi. Murashaka kudushiraho icyo Imana itaduhaye, yaduhaye gukankama. Nudakankamye nawe abari ikintu kiri aho ngaho nyine kimeze gutya. Dusome ijambo we sintinda, ariko imugoroba ariko duheze Imana icyubahiro. Sema amina, sema tena haleluya, twongere haleluya. Ako muntu utavuga ngo amina yabaye gutari, ariko yemwe, ariko mwa kituma muzamugira nabi mukagira nabi no mu rusengero. Uko amagira nabi akagira ni nabi mu rusengero kandi yaje ukwame irakunaniye, nanje watangiye mu gitondo mpaye mvuga sindananirwa ngo nico nahamagariwe, wewe wahamagariwe iki? Ako ni gitangaza n'ukuri ngo niko nahamagariwe, wewe wahamagariwe guceceka gusa. Dusomere ijambo ry'Imana, Abaroma 16 n'umurongo wa 3 kugera ku murongo wa 4. Abaroma 16 umurongo wa 3 kugera ku murongo wa 4. Tuvugane umugore w'ingira kamaro mu itorero, mu nzu y'Imana, mu buturo bw'Imana aheraho Imana, mu nzu ya Yesu Kristo. Mundahirize Priscilla na Akwila bakoranye nanje muri Kristo Yesu, murongo wa 4 ni wanishe, kandi bemeye gutanga imitwe yabo ngo gucibwa kugira ngo bankize, sinje njenyine ubashima, ahubwo n'amatorero yo mu banyamahanga yose arabashima. Twashega mu itorero ariko ijambo rya mpumi pastor, Bibiri ijambo ry'Imana ntakundi ivuga, nibaguhe microphone nikako kwiza, muhe microphone kandi naho dusoma tuje umugore w'ingira mutashe Priscilla na Akwila bagenzi banje twakoranye umurimo wa Kristo Yesu. Asante sana. Bariyemeje no gupfa, kugira ngo bandokore. Aho sinje jenyine ubashimira, ahubwo ni itorero ryose rya Kristo mu mahanga. Bwana Yesu asifiwe. Murachari maso. Muri Zayoni biga imisozi 7, byo bita imisozi 7. Reka mvuge wenda nkine ikurikirana. Musozi wa mbere biga ni umuryango, bawita ngo umusozi w'umuryango. Musozi wa kabiri bakawita ngo umusozi w'idini. Musozi wa gatatu bakawita ngo umusozi wa education, uburezi. Musozi wa kane bakawita politike, nyine nuko nguko. Ariko reka mvuge iyi ngiyi, noneho bakavuga ngo umwana natabona uburezi mu muryango azabubona mu itorero, nabuburira hangaha akabuburira hangaha, akaja kwiga ku ishure tirizagira imbaraga zo kumwigisha ibyo yabuze mu muryango, tirizagira n'imbaraga zo kumwigisha ibyo yabuze mu itorero, azoba yinjiye mwari kimawumawo. Ikintu kimwe cyasaze cy'amaso atukura, yarangeze ishuri bakamuha akazi, bamara kumuha akazi ukubiteze ngo azakora akazi keza ryari gute? Kandi yarapfiriye iriya mu muryango, yarabuze umuryango akabura n'idini, kuko abantu barimo kwangaga iby'itorero kandi ari byo bya mbere. Itorero
siyo twakiriye bamwe. Mpayinga itorero ikanisa iyo uyu mwana rero aburiye indero hariya bikanga bikananirana, kandi twarabibonye hari igihe ibintu byanga, umwana akaja mu biyobyabwenge, umwana akabibirara, ariko umunsi umwe agahura n'ijambo rya Yesu Kristo, agahura n'impumuro y'Imana, akagenderwa na Yesu Kristo, umwuka w'Imana ukamusanga uciye mu bagaragu bayo, yumva ijambo rikamukwega. Nuko abantu baza bakurikira inyigisho, noneho unamara nkagenda zaza biyongena nahura n'abantu nyina akakubura ngo Imana ishimwe ngo nahuye n'ijambo. Mpura n'umubyeyi umwe twari duhuriye mu bukwe bantumyemo, ngo arangiza amambara ngo pastor ngo hagarara hano, ngo hagarara ndahagarara, ngo suranemera ngo kuramutse ngo nsuhuze, ati kandi ndaguhobera ndi cyane ntangorane mbifitemo. Nuko turaramukana, arambira ngo ariko ngo hari ibintu wavuze ngo byankirije umwana. Ndamwande we Yesu ibyanje ni bya Yesu, ndikurya n'imbaraga z'ijambo. Ijambo rigira imbaraga rizarikiza. Je nda jambo numvuga ryokiza umuntu, ntari kurya jambo ry'Imana. Yarambye ati aho, ariko niwe warivuze ati umwana wanje yari yarananiye arananira, ndamupanga arananira ndaheba, ngo buce umusumwe ngo ategera arakira. Ijambo wananira uwo yari kwamba ubuhamya, arambwira ati yari yarananiranye, kandi yari afite se na nyina, kandi yarigaga, yari afite n'amashure. Ijambo itorero, mwaba mama mwe, mwababyeyi mwe, itorero, gukorera itorero, uzurikorera, ndaza kubabwira, uzurikorera abana bakarikunda, niyo bagize ngo baragenda baza bagenda bakazagaruka. Cyo gituma bibiri zivuga ngo mutoza abana. Musumwe uriya mupastor tubana dukorana wansubiriye kubera ukuntu yatoje abana. Musumwe mu rusengero araza ngo amare ashike yamashika apfukama, aza kunda taza apfukama gutya, aza amapfukama kamera gutya zishimo, aza apfukama akamara nk'amasaha 2 apfukamye, kandi ndiyo vuga ngo wumve aya amasaha 2 gutya apfukamye yunamye. Noneho ngo amare gupfukama, agakobwa kiwe kaje kimfura ngo gashike kama gasanga hari kama gapfukama na kubera iki ni kwa zabona. Uzupfukama cyangwa uzuhagarara cyangwa uzawicara? Abana bazakwigira hiki imvugo yawe, imvugo y'umubyeyi. Mureke mbabwira, nkunda kubwira abantu, ababyeyi ariko cyane cyane umubyeyi umugore ni Imana ya mbere y'umwana. Bisobanure, umubyeyi umugore ni Imana ya mbere y'umwana. Uti gute? Ni uza wigisha umwana kuvuga, aretse kumwigisha yobikiraga. Ibyo ni mubyemera? Icya kabiri, atigishije umwana kugenda, uyu mwana yogira gute? Yo mugara. Uyu ni uza umwigisha kuvuga ngo papa mama, ni uza umwigisha kuvuga ngo genda garuka, ni uza umumara ubwo bakamutinyira ngo ngwino. Mwari mwabona iryari abagabo bahe ni bande keresa ari bene uyu wicaye sinzi naho ni ibintu byabaye, ngo abwire umwana ngo ngwino, ngo aguma mubwira ngo ngwino se. Jewe ngewe sinarushemba mu rugo yeme, nageze nja ku ishuri, abana 2 nibo bavutse mpari turi hani Bujumbura, ariko nabo umunsi umwana umwe yafashwe n'inda ari nje ubwiriza, namandiye wihangane genda guje ku bitaro maze nje gukubita ijambo ndaguma mpudumiye. Kubera ko nyine gatwari tuziranye nta bintu nyine ariko uwo munsi niwe wambwiye ngo ngende, nama niwe ndabona ubwo bya arambwira toya genda uze kubwiriza, tusibishwe nuko
ngiye kwa muganga hari undi muntu bajyana nyine ariko nanje nari nguriye kugenda ariko aramira nje kubwiriza kubera ko azi ko akugana akazi n'umuhamagaro kandi nkama ntekereza abantu bakwiriye gukizwa uwo munsi bo babahombye abantu nka 50 bakagira bagahomba uwo munsi akana kamwe kagiye kuvuka yeme sema haleluya nubona uzanye umugore ukunda abana we uzomuhiriwe mwabasore mwe nubona umubyeyi araje agakunda abana akabegera uzushima Imana uvuga uti Imana we wambaye umugore nashaka kuvugisha buke ariko avugisha abana sema amena agakiza kaza bagatashe mu rugo ukamona umugore uhaye utema abana ucanshamira gacana bizaba bira nukuri kw'Imana uwo si umugore ukuye mu rugo no mwitorero ntiyorohaje so gutema abakirisa kabamara umuntu watema abana ngo akakana ngo kakamera nkase mwumve yeme ngo kakamera nkase yabaye nkawe nawe kubereka inkanje kamera kandi abantu ngo ndiyovuga ahubwo ngo dore ngo kamera nkase ngo dore kamera nkase wapfuye kuvuga ngo kamera nkase basi nyine ugapfa kumfatira aho ngaho na kumpindura ubusa pe gutyo dufite abana sema amina uko ko murumva iryo jwi ari ryo y'abantu bose kuko mwumvise ngo amina mwumvise muravuze mwese Imana ibagirire neza murakoze bo guca abandi intege gusa ndake ngiye kuvuga rero ariko iki nico nkunda iyo ngeze mu itorero kagera mu itorero kubera niko buzima niho namenye y'ubwenge niho nakuriye niho ngewe nibwo ubuzima ni bukiya bwa hariya hanze ubuzima burebure nubwo kuba mu itorero no kuba umushumba nzambabwira nkunda kubivuga ndibaza ko ejo ubundi niho bambwiye muzehe rusingizwa ngo niwe wabaye umupastori nawe ku myaka nanje nabaye umupastori nari mutubaho uteye ubwoba mu myaka nari muto imyaka 27 muri 96 nibwo nabaye refere hano hariho abantu benshi bari bataravuka siko bimeze iyo tuganutse mu itorero nibwo buzima niyo mibereho yo mu bukristo kubaho ndacu ukora uri umumama biteye agahinda si ibintu twari kubabwiriza imirimo mwari kuyirwanira icyambere ndaza kubigarukaho wenda n'ejo tuzabikomerezaho reka mvuga ibintu nka bine ibiranga umugore w'ingirakamaro mu itorero kandi nzabisobanura icyambere gusenga no gutabariza abandi gusenga no gutabariza abandi ni umuntu wo gutabaza muzi ko mu isezerano rya kera bari bararushe ngo bagatoza abagore kurira botoza abagabo ashitse none bagatoza abagabo bakarira gute boyabona sinababwiye mu gitondo uwatwikiriye umuntu ikofi ngo karaje kumfasha umuntu waje kuntakira akambwira ngo reka ndamubonera umuti akamukubita urushi agasimba igipango ariko nigitangaza none igitorero ribuza abamama itorero rikabura abamama sinkabije ni ukuri n'abavuga butumwa benshi muri Bibiliya bageze bakirwa n'iki n'abagore
iyo itorero ribuza abamama rikabura abagore bahaguruka riba ripfuye. iyo igihugu kibuza abagore bahaguruka kiba gishizeho. n'ubuto no muri kera nabinya ubu ni wabona abagore babatoje ngo nabo ntimukorohe. niho dusigaye tubona binjira mu bintu by'ububandi na politike n'ibihangange ngo barahangana ngo barwane bamara kakababaho. kuraguruka ku mugabo w'igihangange ngo ugiye guhangana nawe uzobuhuye n'ingorane. yashise no kuri Imana abagabo tugira ijisho ryo kurangiza iriya ndetse twemera ibintu vuba tubibona. niyo tuba ngo tugiye gutanga bazamabongorerana nk'ababiri ngo ese ari amafaranga kandi nayike bagasa naho itorero ryashize. abo ni abagabo. wese ngo uriya muntu tuwadufasha ngo nta muryango agira. wumve iyo basimbiye kera ngo nta muryango ngo ese nta bene wabo. eshise none nigeze kugira umuntu umwe nza mfasha umuntu umwe yamampamagara wese ngo muraziranye toya tariko no muri Kristo Yesu ndamuzi. ngo kwama witangira ngo umuntu ngo ufite bene wabo. tese bene wabo ni bande? ngo nyine havuka ndaravuka iwacu ngo iwanyu gute ni muri Kristo Yesu. tiyabyumva mu mutwe we tiyabyakira. nuko niko abagabo tubayeho. kere umuntu utaramurikiwe ngo amurikirwe n'umwuka wera Yesu Kristo ngo amwicaremo nibyo bibazo. nibyo ndetse ngarukaho sinzi uwabibajije. naco gituma kenshi muza mubona twebwe abagabo dukunda kwanga kubwira abagore igihe cyose. madame tukija ku buyobozi hagaze abiyaza kambwira ngo ese ngo gituma nzamuhisha amagambo ngo kandi yamara akayamenya. ndamuya ariko mu nama ntituba twiganye ngo tuze kuyavuga hanze. ico ni kimwe. icya kabiri wewe kukubwira nkakubwira ijambo ryankomerekeje biraremera gusumba uko nakomeretse. ntabwo nkubwira nakomeretse ngo ureke gukomereka. kandi nidufatanya reaction rero gufata imyanzuro turamara abantu. none ngahitamo kutamubwira kwanga ko mubabaza cyangwa se mbona icyo kintu no gifatira umwanzuro. ngigiye mfashe umwanzuro wo gusezera nagiye kumubwira kera ibintu nanditse narangije mpamvuga ni ibintu ndambona kumubwira ndi kibazo nagize niki ngiye gusezera hanyuma mve hano bareke kumakunshira hinane. nicyo gituma ibintu bimwe abagabo dukunda kubiki ariko amara gukavuga kuko ibintu byose gusa nyine okay twebwe bijyanye n'ibintu wenda byo gutanga tubigiramo umugisha. ariko nanje dusigaye tuja ngo gosana gatoya iwe aracafite imbabazi ninshi nanje ubu nize finance nsigaye nzi kubika. none hakazana ngo ikintu cyose ngo umuntu yababaye ngo turebere uyu ngo ese ifaranga zose nizo ariko nyine igihe kimwe nagiye ahantu turiga twiga ibintu bya finance ngo ngaruke ndamubwira nta muntu nso atuvugana kuri telefone ni message mwanya wose wone wo guharibisha ifaranga zo gusohoka. faranga ifaranga akazaga ngo nguriya muntu karataka nguriya muntu kararira nyine kubera kuko biza bitunanira. Imana yaduhaye uwo mugisha wo kumva ko twafasha kandi tukabihurizaho pe tukabihurizaho tubihurizaho nta muntu wobabara ngo yatanze yafashije icyo ngiki Imana yarakidufashije twonanirwa n'ibindi natwe ko turi abantu. ariko iki faranga icyo gufasha icyo gutanga ngo umwe yatanze undi yatanze ngo habe ingorane aya Yesu yarakidupokeje. ariko azaba yusanga wenda umugabo ashaka gutanga sinzi narimba byabwiye umugabo umwe mu Burundi yarambiye ngo umugore wiwe ngo azayanga ko afasha abandi bantu. none ngo amarabwira abantu ati kugira ngo azangire ngo azamenye ko ntazamfasha abantu muzoza muza saa sita igihe cyo kurya ni umara gushika nama nkwirukana hayabona
nihazoza nezerwa ko nabirwa umuntu akaza yamara gushika umugabo akamubwira ngo se ngo nkuko ko umuntu w'umugabo waje saa sita hano gukora iki atariko mwebwe muzamugira ubwenge muza gusura abandi saa sita umugore ngo akamanezerwa tumugabo ni sawa ubwo asigaye yirukana abantu yamara kinjira mu cumba agashira faranga muri envelope yamara kamara tushi soka hano mu rugo bagasoka arenga hirya akamukubita envelope genda so umugore ngira hanga yomara ujana ko ka envelope ariko yeme ntimwamumva ko yari amagorwa ningo gushaka umuriro hakaba n'abandi bagabo bakaboza bahwereye bagawera mama makari none umugore akaza yibaza atezewe uyu nurya wacu ari kutera haleluya amina watambye none mukozeho kera arasimbye ngo ariko ndukazuzana ibibazo ngo kandi nguzi ko dufite ibindi bibazo nyabuna hariho umuntu nabonye wagowe ngo genda umuharya yawe yiwe haraye afite icya kabiri ndabigarukaho gusenga no gutabariza abandi icya kabiri kwigisha abandi mu bugwaneza uwo ni wa mugore ufite akamaro mu itorero kwigisha abandi ariko akabigisha mu bugwaneza noneho uraza kugaruka urebe ngo ese njyewe mu itorero icyo nkora ni iki yandirimba ibazabana izaduhemba iyo mana izaduhemba izaduhemba musubiremo duhemba iyo mana izaduhemba nitwo kora neza ku muryango wagera mu itorero ukabura umurimo hanyuma baririmba iyo ndirimbo ukayirimba nduwaye wica umugani wica umugani wewe ntawe mbugi kwigisha abandi icya gatatu umugore w'ingirakamaro mu itorero kwitanga mu bikorwa by'Imana kwitanga iyo bavuze kwitanga ni mu rwego ndaza kubigira ngira ngo twahasomye ngo Priscilla ariko ya muntu yatangaje Priscilla ngo yitanze kugera mu rwego ngo yemeye aravuga ngo nimba ari ugucibwa umutwe ndacibwa umutwe ariko aba ni abagabo b'Imana ndabana nabo ndakorana nabo ariko we ngo ntubyumva niki wumva nimba utumva gukorera Imana wumva iki nurangiza uri kurarira ngo Imana niba ariko muzi ko turi n'ababandi n'abafariseri ugiye imbere y'Imana ngo hagize ikibazo mwami Yesu Kristo ndagushimiye ni wowe data wa twese ngusureba hano mu rugo ngo je umukozi wawe umukozi wande birashise none ngo umukozi ngo umukozi wande ni kukora yambaye uko abantu baza basengana amafuti batazi ubundi iyo umukozi yagize ikibazo muri service umukozi wawe we uri chef bafa kumuvuga haba no mu planto uhita ubimenya ngo ninde ngo ni Justin yagize ikibazo directeur ahita bimenya erega ku Mana nuko niko bimeze nigeze kugurumara umwaka narakomeretse ngo buce nyine nahura n'abantu umwaka wose murumva naje kwivuza ndagerageza biranga nuko
noneho umunsi umwe umuntu umwarambwira ngo uzorebe neza ngo ko ubona ngo ari kanseri. Umunsi umwe nja gusenga mbwira Imana, ndayibwira ntese waravuze ngo uzaba muri nje nawe muri wewe, no kuvuga niba uri muri nje nanje nkaba muri wewe, uko twaranywanye amaguru yanje na yawe amaboko na yawe, uriteze ngo bazoguce mu kuguru wewe? Niba guca mu kuguru uzagenda mwivuga butumwa ucitse ukuguru, kurabona ubutumwa buzaba bugikomeye? Kurabona ngomba kwicara njewe abacika amaguru ntibahari? Tawe gambuze. Hari umuntu mwumvishe mvuga? Hayi batari ko mushumba iryo ni isengesho none niki? Nisengesho nyine nuko none gira vuba iki gisebe cume hanyuma komeza ivuga butumwa. Nariko nibutse ivuga butumwa nikuza mbega Imana n'abantu azakwibukira kuki. Aho mukomeze Ese Imana n'abantu azakwibukira kuki. ko mwamuririmba n'ubuzaifu nuko ari njuba bwiye ntugashiramo imbaraga nyine kakurya umuntu bavuze indirimbo kamwisa mukumvura irakunejeje nuko atari mwe mwayiteguye nico. Birababaje biteye agahinda n'umubabaro kuba mwitorero ukamara imyaka 15 witaba Imana bakakuyoberwa. Ubundi se nk'umuntu uzukunda ngo iteka ryose nazo umuntu umugore wabyaye ufite abana ngo uza wicarira inyuma niko uzwashaka uzushaka ari inyuma ngo uje kugira uta? Ninde muntu ukunda kwicara hano inyuma ngo wazayumva hamunejeje? Murahari? Nimuvuge ngo turahari. None se ngutuma muzamuturenganya kweri kwima none mureba aho mpagaze igihe cyose wishayira inyuma nzokumenye ryari ngo pastor ngo muzamwirengagiza abantu ngo nduzi uko ndumukiri uri umukristo wanje hehe nakubonye uza wicara inyuma utarampana ukuboko. Ninde ushaka ngo nagera mu ijuru bazamwicaza inyuma y'abandi bose? None hano mu rusengero niho muzamukunda, mu ijuru bazabashira imbere, iyo batahabashize bazabashira inyuma ko ariho mukunda. Wewe wibaza nk'umukristo ukunda iri imbere iri inyuma azemera gukora umurimo w'Imana gute? Abiriya Mama mantu tuzugaragara tuzuboneka tibo kuvuga tibo gukoraho iyo bavuze gusa nukuhinduranya ibyo bavuga nawe ukazana ibindi ukamenya kugenda ucongeye abandi bantu unaniwe gukora utangiye kugenda ngo kurya ngo je nkone ngo se kuriya iki ceceka jarakunaniye uceceka uhwerera aho ngaho. Magana 5 karakunanira ya contribution ya buri kwezi uzumara amayinite ku cyumweru uzukoresha nga tugira telefone ndizi by'amafaranga Magana 5 yakunaniye hakonje muzamutangaza mwebwe muzamugira ngo Imana kera babona se nishaka ibabona tagiriho ndi yaboneka uwa mbere ubabona ni jewe. Nzamubwira umuyobozi w'abamama y'ibintu byanze uwakunaniye zana raporo pano raporo banandikire raporo ukabanzanira kabahamagara muze hano. Nabonye umugabo umwe w'igitangaza undenze ugashwa w'umukenya yakubise abantu umuntu yasinziriye toka njyewe pumbafu. Kazaro manezerwa toka we mshenza hapa kuna kulala hapa ni kwa jeshi. Bakureke Imana yaduhamagaye ngo tubatunganye tubatyaze. Haleluya.
tubakaze tubakangurire kugira ngo muzohembwe. Si umutima mubi, si nabi, si ukubagira nabi, ahubwo ni ukubagirira neza, kubakangurira gukorera Imana ni umugisha. Tubicecetse ni ukubahemukira. Yanyamuko kandi simbankabje video iri hari yanyamu mwana muonye namwe toka mpumbafu msheni hapa kwanga kuna kulala koshanda mkozi wima ndakwemeye tubanye nawe ukazunduma ni sawa kamenya gusa ko bishop nje gusa ni ngorane nzangire jewe ndi pastor kuko pastor reverend akantuma akamenya ngo yendiko no mubwira ndiceceka urantumye ati ibyo ntumye ndabizana nta bintu byo gukina nuko kumubaza ninde wakugoye mbwira umuntu wakugoye utazutanga. Nigeze guhamagara umukristo ndamwicaza ndamubwira ngo w'umugabo sinkubara mu itorero nufa sinzagushingura sinkubara nk'umugabo naho twohurira mu bandi ikirere twohuriramo nubwira abandi nkabwira ngo yisu umugabo uyu muzotinya zobahemukira twica gutya amaso kuyandi twicaye ngomare ndamubwira ngo gusa icyo tumangushingura ni umugore wawe ari mu itorero kandi arakora ni ponctuel, ariko wewe no nta burya giso no kwirwa paye ngo besha ngo ndagufite mfite igipfa mutima kirahonga. None mubayeho mwembi n'umugabo nta ukora umurimo w'Imana uko muri bazima muzamwicara mwebwe mukumva muri amahoro mwembi n'umugabo nta kazi mugira nta murimo w'Imana mugira n'uyumwe haba no kuza gukoropa ntigukoropa no guhungura intebe ndoza ngo uhungure ngo tora twasi hariya uhatunganye numara wirukwankuje mu kazi byicike ko ari cyo ushobora kwibukiriza Imana ukundi awibuka n'ibyatsi nza nkubura hari intebe nza mpungura ntuzuzibona kurya uzubona mfite umwanya inza mwigomwa narawigomwa umwanya wanje kaza ku rusengero ngakoropa uzubibona Mana tuzubona ko mbikora mbivuye ku mutima tabihaswe tabibwirijwe na pasiteri na mama presidente nizana jewe nje nyine ivyo ngivyo rero nivyo umuntu azazana imbere y'Imana. Imana ikavuga ati c'est vrai. Ese turi kumwe? Sema amen. Umugore wingira kamaro mwitore azabona nivyo pasiteri atarabona cyane cyane yari nk'abantu b'abadekorateri azamareba kamaza akavuga ngo se ngo kari akantu ritwo gahindura ziriya ndabo wese wabonye hose zimeze gute akakubwira sawa kurya bafite umutima umuntu azayicara mu rusengero ntagira ikintu na kimwe mu mama abona cyo tunganga mukunda mama president cyane ageze imyaka ingahe ageze umwe 6 havuyemo revera avuyemo n'abapasiteri mvuga icyo ntekereje kireke kivuge muzikwegera bavuze ngo imyaka ingahe 6 mumufungiye kado kangahe nako niwe nabajije kuransubiza niwe nabajije kangahe mu myaka 6 mu myaka ingahe 6 wo gushiraho umwaka umwe wosara 6 mama president agasherere karabaye mvuga kandi oya reka ndekera ako ni mugakosora Imana ihabwa icubahiro rimwe kuki mutamuha kadobura umwaka kubera iki niba koko mubona azakora neza
kandi ndabizi ko azabitunganya. Umuntu wese usenga ntiyonanirwa. Kuki buri mwaka atabona akazi? Kuki mutamushimira akanwa? Harya bazava ngo kaza karya inka n'inkuba nimba ari inyana y'inkuba ari iki? Kwanza ngubu kambareke yo ni jambo nsize kwigisha abandi. Icya gatatu nico twari ko tuvuga, kwitanga mu bikorwa by'Imana. Icya kane, kuba inyangamugayo n'intangarugero ku bandi. Kuba inyangamugayo n'intangarugero ku bandi. Aha simpavuga byinshi kuko ibyo nari kuvuga byinshi pasiteri yabivuze, ariko reka nsubire harya haruguru tugana ku musozo. Ariko ko numva notera haleluya, ariko ndaza kwitera nyuma mwakangutse ko ndagira ngo ndeba kandi kantu nshishamo kabakangure nabonye sinzi mwarabamye. Kazi ya Roho ibarikiwe, kazi ya Roho daima, kazi ya Roho ibarikiwe, kazi ya Roho daima. Mimi nabarikiwa, wewe wabarikiwa, sote twabarikiwa na Bwana. Mimi nabarikiwa, wewe wabarikiwa, sote twabarikiwa na Bwana. Mimi nabarikiwa, wewe wabarikiwa, sote twabarikiwa na Bwana. Sema haleluya. Haleluya. Ndashaka ngufata umwanzuro uyu mugoroba, ufata umwanzuro uyu mugoroba, ubwira umutima wawe ngo mfashe umwanzuro wo kwinjira mu mirimo y'Imana. Sema haleluya. Uguturuke wewe, fata umwanzuro. Ninde ugufatira umwanzuro? nta kindi cyiza kibaho ko kugira umugore ukunda itorero. Nta kindi cyiza. Satani ntizibona hica iyo umuntu ahagaze mu mirimo y'Imana. Kubera iki? Imana ibizi kurya mudamu nagira ingorane akagira intambara akava mu murimo, harasigara igihanga. Reka nshishebuke mukuri tuvugane muke. Nabwiye abantu ngo ahantu hatazahabura akazi ni mu rusengero. Nari narabwiye abantu ngo abantu bashaka akazi baze mbaka nk'abaye akazi nyine abantu banga nako mu nzu y'Imana. Ariko ejo bundi nabonye umuntu umwe mama umwe yarayoboye aravuga ngo reka ngo bahereke Imana ngo amarangamutima yabo ngo uburyo bayikunda, maze arabivuga ararira, abantu bararira. Nuko nari umushitsi, ariko nari navuze na mwana mada wavuze burya ngo mwereke Imana ko muyikunda, cyangwa uba wavuze ngo mureke twereke Imana uburyo idukunda. Wowe ukunda Imana wowe? Wokunda Imana ukanga akazi kayo? Hoye tubwizanye ukuri, wokunda Imana? Ndakunda Imana we, Mwami Yesu Kristo we. Haleluya, amina. Murabizi uburyo ngukunda, wa unihaga, urabizi ko ngukunda. Haleluya, haleluya. Urukundo ngukunda uruhe wandyarya we? Ariko abantu bazano bakazana n'amahimba mu rusengero yeme. Kuraniha gute? Kuraniha mpari. Kurasenga kandi maso mbaye nkureba. Eshise no.
kuko mwe mwabaye gute muzamubwira ngo tuba twasinze ntituba turi bazima hazabiyo abantu babasenga kama nkanura ngaceceka maze nkaza ntegera abakristo uburyo babasenga kumva uburyo babahohotera n'ibintu bataza bakora ko barapfa kubisenga gusa Imana abakozi bawe bagukunda umuntu yazindutse hano yakorobye nimugoroba yaje hano yaraye masengesho hirya yejo yagize gutya hanyuma baravuze bati bagira gutya abaraje bagira gutya ngwene ngo na pasiteri ngo ni nk'amatwi n'umutwe wewe ni wewe nande ko wari we na pasiteri wewe uri kumwe nande ariko munamusetsa no kuri Imana hanyuma ngo rumva ngo buriya ngo ntawona amenya ngo yagize ingorane ngo ejo bundi ngo abura umuntu ngo pasiteri ngo ni wabaye ngo ambere ngo kujayo ngo yamye ngo azinduka kare ngo ariko twebwe ejo bundi duherutse kugira ingorane ngo yaje nyuma y'iminsi 3 ndamaze haba ni iminsi 3 wagize bahate ndaza nyamara nzamvuga ibintu nzamvuga ibintu byo uko muzamubona nzamvuga ukuri kose kugaragara kuzima rimwe na rimwe abantu batavuga wewe nababwiye ngo umuntu akicarira inyuma iriya azayicarira inyuma erega tugira ibitabo by'abantu bakora ngo bazabita ngo ku bantu gusa ngo none twite kurindi tukwite wewe kinebwe tukwite kubera ubunebwe uwo kwanga gukora we mugabo akagukunda akakwishimira gusa ngo uzuryama ubyuke saa 5 wawigorora kinzo kiri mu ishamba wamara numara umugabo akwishimira ufite amaboko ni nako muzamunaryamira ngo mufite abakozi ukazuka saa 4 ngo abakozi ko barakora hari umuntu w'umugore saa navuze kare none uramwiteze ngo azaza gukora mu rusengero umugore uryama akageza saa 5 tiyaraye mu gitaramo yaryamye saa 2 yamara akaza yigaragura saa 3 ayigaragura Imana we tabara abana barashize we ngo ubyukuje hehe ubyuka usanga abantu ureba abantu niwo wa mwanya wo kubona abana babyutse ko barigaragura mwakinze akagufuri mwagaje ikareze 3 mwashizeho abana bakaza badona mama ukamwihorera ariko mugira umutima mu gitondo twigishe ngo abagore bakuru ngo bigisha abagore batoye ngo gukunda iki abagabo n'abana umwana yo komanga ku muryango abantu bakagira umutima yeme wo gusheceka mukamba muhwerera iyo ngiyo umwana karakomanga ariko umutima mwagize haba n'uruhumo rurya umwana yabyaye karakomanga ku muryango ku muryango w'abandi nyamara ibyo mpavuga nibyo ndivuga amahindera urwenya ubwana ko bararwanira imigate yabaye mituracecese ngo nibarebe umukozi ngo nabarebere abana ko baratabaza barwanye ku migate biragoye kuko wanabivuze mwene data bivuze uwo muntu ashobozwa ni twavuze ijambo rimwe rya mbere gusenga reka mbabwire abagore nanze kuvuga benshi abagore 8 muri Bibiliya bari intwari zo gusenga abagore basenze Imana bagashaka Imana imirimo yose bakoze bayeshejwe n'imbaraga zo gusenga turakurenganya tako wakwinjira mu murimo w'Imana udasenga tibikunda ntibyubaho ikize kitwinjiza mu murimo w'Imana cyambere n'amasengesho inyota y'amasengesho gusenga iyo usanze umugore usenga ukunda Imana uzuva kumwikozaho gusaka amavuga ngo nukuri ngo akukaze ngo umurimo no gukora kubera ikaza asenga umuntu udasenga kuragira ngo yobikora gute
byinshi nzobivugesho kandekere abaririmbyi baririmbe ako nawe uzuririmba neza uzuririmba neza sha Mana yarakuhaye nawe ugira nk'umuriro ariko biza bisa naho nkaho uzuba nkusenga uzutwara umwanya wo gusenga cyane umuntu usenga azapfa gukoza gusabuke bizama amavuta kuriya muzamubona ntimukirirwe mubwira abantu ngo nibafashe gusenga ngo kuririmba n'ukuri genda gususenga uhudumiye igihe cyo kuza kuririmba ni babwira ngo muze kuririmba usenga ubwira Imana uti Imana muzamubona nje wensenga rivuga buti sinza nsenga inzamara iminsi yo gusenga impande kurivuga butumwa ngasengera imitima ngasengera abadukurikirana ngasengera abantu bose abagabo abagore abana Mana usiga amavuta muka wera bane nani bari abantu bose ijambo ngiye kubiba uryumve uri ngari gasenga ngahudumiya icyumweru cyose mbaye mbudumiye ntimuhudumiye abantu ugiye kuririmbira ngo bahudumiye sema haleluya indirimbo ndi buririmbe yose ibifite umuriro nuko uzo kwikubita gutya abantu bose ukazibona ko baragira gutya kandi utabize kubabwira isengesho akomwe uzamucaza n'isengesho n'amavuta Yesaya 62 n'umurongo wa 6 asenga iminota 9 nimara mpagarike twavuze ngo gusenga no gutabariza abandi iyo umumama ufite akamaro mu itorero azasenga akagera ku rwego abumwinginzi akaba umudu wo gutabariza abandi akazasenga asengera imfubyi agasengera abafakazi agasengera abatishoboye agasengera ingo zifite ibibazo agasengera igihugu agasengera abayobozi agasengera abategetsi ari mu masengesho bana mu izina rya Yesu Kristo ndamagaje imbaraga z'Imana kandi Imana izayumva abamama izibumva umumama ufite umutima umenetse nta yandi mahimba bamo ntayo kiaki dutangaza imyaka yanyu nyine ni yayindi Paulo yavuze ngo nimisi imperuka niho twatubona abantu amahimba ninde udufasha gusoma 62 n'umurongo wa 6 Yesaya kadusome soma papa kubw'urukundo nkunda Siyoni sinzatuza kuko ngiriye Yerusalemu yego sinzaruhuka kugeza ubwo gukiranuka kwaho kuzatambika nko gutambika k'umuseke simanuka efo n'agakiza kaho kakamera kitabaza ryaka nuko amahanga azabona gukiranuka kwawe aho ni kuri kangahe murongo wa 2 ni wasoma ni wanavuze navuze 6 byari binyobeye mu kanywa soka ntengize ntisibihigo simbe ku murongo wa 6 huoga nsinga usobanura sina gutegura yewe Yerusalemu we shize abarinzi ku nkike zawe shize abamama mbashize kuri ico gihome sema haleluya buzuye imbabazi n'impuwe mbashize kuri ico gikuta mbazanye mu itorero baravuga gute ngo ntibazagira gute papa ntibazaceceka ku manywa na nijoro yemwe abibutse Uwiteka we timugatuze mama mwe kandi ntimukamuhwemere kugeza ubwo azakomeza Yerusalemu akahindura ishimwe mu isi. Amen. Murega mbabwire buryo abamama wobabwira gusengera ikintu kuva mu gitondo kugeza nimugoroba kandi muhamusubira muri cyo kintu kandi ntaworoha kandi bahabarira gusa, ariko abagabo bo marisaha imwe ya kabiri bakavangwa ariko aho twatangiriye ngo nkubu nibiki bahabadusubirishamo ashitse nukurukima ndetse bamwe bo kwama bataha kwa batuzaniye ijambo rimwe ijambo, ariko abamama bari mu muriro. Mwami Yesu Kristo turakwereka abantu bashonje mu izina rya Yesu Kristo, bakamara amasaha abiri bagatera karirimba
bavuga umuntu akavuga ngo ariko ngo umutima wambwiye ngo dusubiremo muri iyo sengesho ngo dusubire turitsindagire neza bakama batangira mwami Yesu Kristo haleluya mana yo kwizerwa ukababwira uti uze wibuka umuntu runaka ushonje akama yibuka nk'abantu 10 akamananiriza bamara nk'amasaha 3 mwamara mukarimba kanimo muti ariko umuntu akama simbuka ngo naje ngo twunu ngo ko numva bitarika neza ngo dusubiremo nta uzuhakana kubera umutima bagira w'urukundo n'impuhwe abagabo botaha utuzana kutwiriza ngo kubusa wumve yeme gusenga ngo ko barabiriza kubusa ubwo bababwiye ngo basubiremo ijambo bacaza n'abagabo muzamubabwirwa mwebwe murabazi Luka dusoreza hakuri Luka ibice 2:36 ariko ejo tuzovuga ibintu byinshi abantu 8 ndabavuga amazina n'Imana nzosura mbakore hwejo mbaheze n'ibyanditswe byabo Luka 2:36 Luka 2:36 kadusome Luka 2:36 hariho n'umuhanuzikazi witwaga Ana mwene Famunueli wo muryango wa Asheri yari umukecuru wa kera amaze gushingirwa yamaranye n'umugabo we imyaka 7 gusa none hamara imyaka 84 ari umupfakazi yahoraga mu rusengero aramya Imana yiyiriza ubusa asenga kumanywa na nijoro imyaka 80 na umundaba mu rusengero mwami Yesu Kristo ngwese kuri pastor aratubwiye ngo tureka akazi ngo tuje kuba mu rusengero niko navuze tukazugira amatwi mabi azayumva nabi uja kumusobanurira nabi ngo none ubwo ndi umupfakazi ngo namanje nje mu rusengero none uraje hanze ngwino winjire mu rugo rwa data no winjire subiramo ngwino winjire mu rugo rwa data inyuma ni habi ngwino winjire mu rugo rwa data inyuma ni habi ngwino winjire ngwino ukorera Imana ngwino wangarare ku munara ngwino wingingira itorero ngwino wingingira igihugu ngwino wingingira umuryango Imana yabashizemo impuhwe ibashiramo n'umutima w'urukundo nimwabikora muzabigororerwa nimwabikora muzabiherwa umugisha nimwabikora itorero rizahinduka nimwabikora imiryango izahinduka nimwabikora igihugu kizahinduka Imana ibaheze umugisha amen.